Спасибо вам большое. Спасибо вам Мы с вами. Так. Уже? Микрофон? На якій мові? У нас стрім для білоруської історії. Так, добре. Dzień dobry wszystkim, dobry dzień усім. Сегодня у нас пресс-конференция, присвяченная публикации проекту программы подтримки стачечного руху и потерпелых людей, и потерпелых бизнесов в Беларуси. Wszystkich witam. Dzisiaj mamy konferencję prasową, która jest przyświęcona rozpoczęciu publikacji programu wsparcia ruchu strajkowego na Białorusi oraz biznesów i ludzi, którzy ucierpieli w wyniku reżimu. Сегодня я буду модеровать эту встречу. Спочатку привітальне слово скаже Світлана Георгіївна. Потім я розповіду криху про саму проєкт програми і механізми підтримки, механізми фінансування цієї програми. Після мене виступить Юрій і після мене Сергій. Це представники робочого руху у Білорусі. Będę moderował ten program. Słowo wstępne poda Swietlana Georgiewna. Później po mnie wystąpią też przedstawiciele ruchu robotniczego, ruchu strajkowego na Białorusi. Можем починать, бо у нас вельми мало часу, тому мы будем коротко. Всем здравствуйте. Я хотела сказать, что в Беларуси в тяжелых условиях, вот в этих реалиях, которые у нас есть, начало развиваться рабочее движение. Chciałam powiedzieć wszystkim dzień dobry i chciałam powiedzieć, że w tych ciężkich warunkach, które są teraz na Białorusi, zaczął działać ruch robotniczy. У нас появились такие рабочие движения, как Рабочий рух и Белорусское объединение рабочих. Zostały zorganizowane takie inicjatywy, takie jakby ruchy, jak Ruch Robotniczy, to nazwa własna, oraz Белорусское объединение рабочих. Zjednoczenie Białoruskie Robotników. И очень важно, чтобы мы сейчас объединяли свои силы для совместной борьбы, подготовки к стачке и защиты своих прав. Bardzo ważne, żeby zjednoczyliśmy swoje siły w walce o подготовка к стачке, o przygotowanie do strajku и защите своих прав. I o obronie własnych praw. На данный момент к рабочему руху присоединилось более 14 500 человек. Na dzisiejszy moment do tego ruchu dołączyło 14 500 osób. А Белорусское объединение рабочих тоже набирает обороты. A białoruskie zjednoczenie robotników również się rozkręca. И я надеюсь, что это только начало. Mam nadzieję, że to tylko początek. И для поддержки стачечного и протестного движения моя экономическая команда разработала и 2 недели назад опубликовала проект программы поддержки участников стачечного движения, а также граждан и белорусов и бизнесов, пострадавших от репрессий. Dla wsparcia tego ruchu strajkowego mój zespół opracował 2 tygodnie temu, opublikował program właśnie wsparcia rozpoczęcia strajku i tych biznesów i osób, które ucierpiały czy zostały ofiarami represji na Białorusi. Она учитывает компенсации штрафов, ten program ma na względzie tak kompensacje tych kar finansowych, które zostały nałożone, отмены долгов по контрактам,
od odwołania czy jakby wydawania tych długów po kontraktach zostały nałożone. А также реабилитацию тех, кто пострадал, оказался в тюрьме и подвергся преследованию за протест. Oraz rehabilitację tych, kto cierpiał, kto został wrzucony do więzienia oraz jakby ucierpiał w inny sposób w wyniku protestów. И это не популистские лозунги. Nie są to hasła populistyczne. Проект программы предусматривает конкретные источники финансирования. Ten projekt tej programy uwzględnia konkretne źródła finansowania. К примеру, часть этой программы будет финансирована как раз из экономического плана Евросоюза для демократической Беларуси, который был разработан и при участии моей команды. Na przykład część tej programy będzie finansowana przez program ekonomiczny Unii Europejskiej dla demokratycznej Białorusi, który był przygotowywany przy udziale mojego zespołu. Мы ведем последовательную работу ради того, чтобы к моменту смены режима в нашей стране мы были готовы к проведению долгожданных политических и экономических реформ. Stale prowadzimy pracę dlatego, żeby być przygotowanymi przy zmianie reżimu na nowy demokratyczny rząd do przeprowadzenia reform gospodarczych и демократичных. И также необходимо будет восстанавливать экономику, в том числе за счет внутренних и внешних ресурсов. Oczywiście, że trzeba będzie jakby podnieść gospodarkę tak za kosztem wewnętrznych, jak i zewnętrznych zasobów. О деталях этой программы, источниках финансирования, механизмам помощи расскажет Олеся Лихнович, мой представитель по экономике. A o konkretach tym programu, o poszczególnych punktach, o źródłach finansowania i o mechanizmach realizacji opowie mój Олеся Лихнович, mój przedstawiciel w sprawach gospodarczych. Дякую. Постараюсь коротко, потому что у нас вельми мало часу. Это проект программы. Гэта проект программы, а значыць, ён прадугледжвае магчымасць атрымання зваротнай сувязі і дапрацоўку гэтай праграмы. Będę krótko, ponieważ nie mam dużo czasu. Jest to projekt programu, a więc oznacza to, że on uwzględnia jakby zwrotną reakcję i możliwość też pewnych zmian według tych reakcji. Проект программы прадугледжвае 8 механізмаў падтрымкі. Założono w nim 8 mechanizmów wsparcia. Po pierwsze, гэта вызваленне і рэабілітацыя ўсіх палітычных зняволеных. Po pierwsze, to zwolnienie i rehabilitacja wszystkich więźniów politycznych. Po drugie, аднаўленне ўсіх пратэстоўцаў на сваім месцы працы. Po drugie, powrót na swoje miejsca pracy wszystkich protestujących, którzy zostali zwolnieni. У выпадку, калі людзі, якія былі звольненыя па палітычнаму загаду, не захочуць вяртацца на сваё былое месца працы, іх чакае падтрымка ў форме. Jeżeli ktoś nie będzie chciał wrócić do pracy, z której został wyrzucony, to też otrzyma wsparcie. Teraz powiem jakby o formach tego wsparcia. Tak, гэта альбо фінансаванне адукацыйных праграм, то бок праграм перападрыхтоўкі. To albo wsparcie, finansowanie programów edukacyjnych. Po drugie, гэта стымуляванне працаўладкавання ў прыватным бізнесе праз вызваленне ад аплаты падаткаў і узносаў у фонд сацыяльнай абароны насельніцтва з боку фірмы, якая наймае былога палітычнага чалавека, які быў пераследаваны палітычна. Po drugie, to wsparcie
zatrudnienia takiej osoby w prywatnym biznesie albo poprzez zwolnienie od podatków, albo poprzez inne finansowe mechanizmy. Па-трэцяе, гэта беззваротны грант на адкрыццё прыватнага бізнеса, калі чалавек жадае і адчыніць свой бізнес і мае бізнес-план на гэта, то будзе створаны спецыяльны фонд, з якога можна будзе атрымаць даволі значную суму $10 000 na konkretny biznes-projekt. Po trzecie, jeżeli ktoś będzie chciał otworzyć własny biznes, będzie dostawał bezzwrotną pożyczkę, a w tym celu zostanie utworzony specjalny fundusz i tam to będzie dosyć znacząca pożyczka, czyli $10 000. Oczywiście przy przygotowaniu biznesplanu i innych jakby krokach podjętych, żeby otworzyć własny biznes. Чацвёрты механізм падтрымкі гэта выплата розных фінансавых выдаткаў, якія людзі панеслі ў сувязі са зрывам кантракту, калі яны сышлі з дзяржаўнай службы, з праваахоўных органаў, бо былі незгодныя wykonywać zloczynne загады. Po czwarte, będą to jakby opłaty różnych wydatków poniesionych w związku z zerwaniem kontraktów w systemie kontraktowym, zwłaszcza dla tych funkcjonariuszy służb siłowych, którzy nie chcieli wykonywać urzędnicze rozkazy i odeszli z tych organów. Jest tak samo adnаўленне студэнтаў звольненых, адтэрміноўка па іпатечным крэдытам для пацярпелых, кампенсацыя матэрыяльная і нематэрыяльная шкод ад рэпрэсій і ўрэшце чацвёртае гэта падтрымка прыватнага бізнеса, які пацярпеў праз пераслед. Можа, я адразу хутчэй скажу па-польску. Ostatnie 4 punkty programu to jest wznowienie relegowanych studentów na swoich uczelniach, moratorium na spłatę kredytów hipotecznych w przypadku ludzi, którzy ucierpieli z powodów politycznych, kompensacja materialna i niematerialna szkód wyrządzonych osobom prześladowanym politycznie i wreszcie ostatni punkt to jest wsparcie prywatnego biznesu, również poprzez wypracowanie programu relokacji zwrotnej z Polski, z Litwy, z innych krajów z powrotem na Białoruś, tych biznesów, które musiały uciekać. I teraz, i теперь хочу так само додать, что так как Светлана Георгиевна сказала, что это не популистичные лозунги, этот проект программы предугледжвае конкретные крыніцы фінансавання. Яны дзеляцца на ўнутраныя, тое, што мы можам здабыць у самой беларускай эканоміцы і знешняе. То бок тое, дзе мы працуем з нашымі міжнароднымі партнёрамі і ўжо на дадзены момант спрабуем запэўніць антыкрызісны фонд, фонды падтрымкі для прыватнага бізнесу ў будучыні. Таксама працуем з інвестарамі, каб арганізаваць пасля змены ўлады ў Беларусі канферэнцыю інвестараў, якія будуць гатовыя інвеставаць у Беларусь, інвеставаць у новы дзяржаўны доўг, які будзе патрэбны таксама на ўзнаўленне эканомікі. Ja również po polsku opowiem, żeby było szybciej. Ten projekt programu on nie jest populistyczny, on uwzględnia również źródła finansowania, bardzo konkretne, część z nich o konkretnych kwotach. One się dzielą na wewnętrzne źródła i zewnętrzne. Wewnętrzne to te, które nowy białoruski rząd będzie w stanie sam zorganizować. Zewnętrzne to te, które już na tym etapie staramy się we współpracy z naszymi międzynarodowymi partnerami zapewnić dla przyszłości Białorusi, czyli fundusz antykryzysowy, to jest właśnie ten plan Unii Europejskiej dla demokratycznej Białorusi, który został ogłoszony w zeszłym tygodniu o wartości 3 miliardów euro, jest jedną z części tych źródeł finansowania. Więcej można przeczytać na stronie Swiatłany Tichanowskiej, na razie w języku rosyjskim, ale w najbliższych dniach będzie również tłumaczenie на białoruski i polski. Больш пра гэты праект праграмы можна прачытаць на старонцы Святланы Ціханаўскай. Па-расейску неўзабаве будзе пераклад на беларускую і ангельскую мову. І цяпер перадаю слова прадстаўніку рабочага руху Юрыю Рававому. Дзякую, Олесь.
Дякую, Олесь. Люди, які, наверное, по-русски лучше, да? Люди, которые сделали такой отчаянный шаг в своей жизни и поддержали народный ультиматум в октябре, и которые в будущем будут организовываться для того, чтобы объявлять забастовки. Конечно, у них появляются в голове wопросы. Oczywiście u tych ludzi, co dokonali takiego zdecydowanego kroku jesienią, ale również ci, co jeszcze jesienią dołączyli do narodowego ultimatum, ale jeszcze ci, co będą teraz również rozpoczynali ruch strajkowy, oczywiście w ich głowach powstają pewne pytania. Что будет дальше с моими семьями, со мной, и у всех у них есть надежда, и они понимают, что их поддержат. Но то, что это сейчас оформлено и задекларировано от Светланы Тихановской, от ее представителей, это замечательно, потому что это уже конкретика. Więc to pytanie to, co będzie ze mną i z moją rodziną. Ale oczywiście u nich są nadzieje, że ich wesprą. I to, że teraz te formy wsparcia, ten program wsparcia jest już konkretny, skonkretyzowany w programie Swietłany Tichanowskiej, to dla nich bardzo dużo. На примере большого польского движения «Солидарность», которое принесло демократические изменения в Польшу, мы чувствуем, что за рабочими на самом деле сила, и только с поправкой на сегодняшнее время, на 21 век, мы понимаем, что нам нужно с помощью новых информационных технологий координироваться через Telegram, и что это возможно сделать, и желание у людей со временем только добавляется, так как Лукашенко нас gonią dalsze na dno. Na przykładzie polskiej Solidarności wiemy, że pracujący lud, jakby robotnicy i wszyscy pracujący mają siłę. Oczywiście musimy uwzględnić ten XXI wiek, nowe technologie. Wiemy, że za pomocą nowych technologii, na przykład Telegram kanałów, możemy koordynować nasze działanie i jakby działać dalej, ponieważ Łukaszenka ciągnie Białoruś i nas tylko na dno. Для этого мы создали эту платформу и движение «Рабочий рух», которое поможет людям скоординироваться для восстановления законности методом общенациональной забастовки. W tym celu i stworzyliśmy tą platformę, to zjednoczenie, ruch robotniczy, żeby koordynować działanie i dążyć do ogólnego strajku. Спасибо большое. У меня все, наверное, так как мы ограничены во времени. Dziękuję, na tym kończę, ponieważ jesteśmy ograniczeni w czasie. Дякую. І тепер слово Сергію Білєвському, представнику Білоруського об'єднання рабочих. Добрый день. Я, как представитель Белорусского объединения рабочих, также выражаю слова благодарности и поддержки Светлане Тихановской и штабу за проект по помощи и поддержке забастовочного движения в Республике Беларусь. Наряду с помощью здесь и сейчас, в долгосрочной перспективе, это также очень важно каждому белорусскому работнику понимать, за что он борется и за что он идет. И очень важно осознавать, что его рабочее место гарантированно останется за ним. Те материальные потери и, возможно, моральные страдания будут с лихвой восполнены в будущем и дальнейшем. Вот. Я думаю, Юрий, как представитель рабочего руха, согласится со мной в одном единственном мнении, что наши организации созданы
для того, чтобы эффективно бороться с режимом, и мы станем горой на защиту каждого работника, который выражает свое несогласие с действующим режимом. Спасибо. Jestem przedstawicielem zjednoczenia, robotniczego zjednoczenia i dla nas też bardzo wyrażamy wdzięczność pani Cichanowskiej i jej zespołowi za takie wsparcie. Bardzo ważne, że właśnie otrzymujemy wsparcie nie tylko tu i teraz, ale też na przyszłość, w dalszej perspektywie, żeby pracownicy wiedzieli, o co oni walczą i jakby walczymy na siłą. Mam nadzieję, że przedstawiciel ruchu robotniczego zgodzi się ze mną w tym, że przepraszam, bo była długa wypowiedź. Chciałbym согласиться, что мы будем стоять на защите каждого рабочего. Tak, że będziemy jakby stać w obronie każdego robotnika, który wyraża niezgodę z reżimem i z jego działaniami. Wtedy już podchodzić do końca, bo my zaraz musimy, принаймні Світлана Георгіївна мусить сходить. Хочу odznaczyć, że u reżimu było 26 lat, aby pobudować w Białorusi прыгожую, развитую країну. Пасля 26 гадоў яго кіравання Беларусь сёння мае самыя нізкія мінімальныя заробкі ў Еўропе, трэція самыя нізкія сярэднія заробкі, адны з самых нізкіх пенсій у Еўропе і самыя нізкія выплаты па беспрацоўных. Гэта таксама паказвае, што яшчэ да увядзення любых эканамічных санкцыяў, яшчэ да пратэстаў 2020 года гэты рэжым не спраўляўся з эканомікай і не мог запэўніць эканамічны рост. Таму гэты праект праграмы і тое, што тут ёсць прадстаўнікі працоўных калектываў, працоўных рухаў, гэта паказвае, што мы ўсе разам і мы ўсе разам ідзем у тым накірунку, каб нарэшце у Беларусі былі і свабодныя выбары, і каб нарэшце Беларусь пачала развівацца. Łukaszenko miał 26 lat na to, żeby zapewnić, żeby Białoruś była rozwiniętym, bogatym krajem. Po 26 latach jego wyniki gospodarności są bardzo znikome. Białoruś jest najbiedniejszym krajem, jeśli chodzi o płace minimalne w Unii Europejskiej, w Europie. Białoruś ma trzecie najniższe zarobki w Europie. W tym roku prawdopodobnie Mołdawia i Ukraina prześcigną Białoruś i Białoruś będzie najbiedniejszym krajem również pod względem przeciętnych zarobków. Białoruś ma jedne z najniższych emerytur i rent oraz najniższy w Europie zasiłek dla bezrobotnych. To pokazuje, że nawet zanim jakiekolwiek sankcje ekonomiczne zostały wprowadzone, zanim odbyły się protesty w 2020 roku, reżim Łukaszenki nie był w stanie zapewnić rozwoju gospodarczego dla Białorusi. Dlatego to, że my tutaj jesteśmy razem z przedstawicielami ruchu robotniczego na Białorusi, pokazuje, że my wszyscy razem dążymy do tego, żeby na Białorusi nareszcie były wolne, demokratyczne wybory i żeby nareszcie Białoruś zaczęło się rozwijać i doganiać inne rozwinięte kraje, doganiać również naszych sąsiadów. Dziękuję bardzo za uwagę. Będziemy musieli już skończyć na tym. Да, я еще хотела бы в конце добавить, что я бы хотела сказать, что стачка – это мирный и эффективный способ добиться перемен. Поэтому я хочу призвать мировое сообщество. Помогайте стачечному движению финансово. Это очень важно для того, чтобы сохранить рабочее движение. А рабочим Беларуси я хотела бы сказать, пожалуйста, присоединяйтесь к объединенному стачечному движению. Потому что главное, чтобы рабочие поддерживали друг друга. Станьте примером для остальных белорусов, потому что в солидарности наша сила. Спасибо. Na koniec chciałabym powiedzieć, że strajk to jest efektywna pokojowa metoda walki z reżimem. Dlatego chcę zwrócić się do społeczności międzynarodowej. Wspierajcie finansowo ruch strajkowy tych, kto jakby podejmuje taką walkę.
oraz chcę się zwrócić również do robotników, do strajkujących, że w Solidarności nasza siła i razem zwyciężymy. Дякую велике. На гэтым мы спыняем нашу пресс-конференцию. Bardzo dziękujemy za uwagę. Спасибо. Дякую. Саша, у вас сейчас встреча? Коли бы еще не было перекладу, было бы худшие области. Мы здесь остаемся. Для тебя выступите так, что я на сайте буду показать. Ось там приготовление правового.